Ayo coba coba.
Ayo diombeni botone. Ada ngira. Aku kasih bendera lirik. Orang Surabaya. Semoga kalau panjenengan sedaya tansah nyuwun hadiah Fatihah sudah kagem sidang bayi. Muga-muga tansah paringono Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hahaha.
Thank you.